Obi oba sorry fie bi and say Medai collection. They say Obinim sorry yanto collection. Obinim church, there is no offering. We have stopped the offering because there is no money. Sikanibo. The Medai offering to be a tiniba sorry. The answer be now okay sikaba. Meda for me mo akwaba edebatu banchi HSO medi any empress and memanyina kitri bakopem Reverend ane Obinim edin sembia beto mountain so na chese wachire mu a ene ukopie mu e wona sorry dem anyade a oje offering ebie mu esan se oman no emu ayeden ama na nado dankwa ekufu ado ede eye Ghana fo akopie mu e wo IMF enu nti ono nso pese oboa Ghana fo ne na sorry menti no wo ba na sorry anyade a oje offering ebiemu ewei ebama enipa dodo a wotifie na esanse aforebo nti wonkwa sorry no omatimi akwa sorry yenkotie no emfa embra obi oba sorry fie bi and say Medai collection. They say Obinim sorry yanto collection. Obinim church, there is no offering. We have stopped the offering because there is no money. Sikanibo. The Medai offering to be a tiniba sorry. The answer be now okay sikaba. So what I say. Now for ye be pon na aforebo nkete say be eboa be at 20 Ghana. Won we 50 100 near farm wabo na me adwuma fentu like beni water beni workers pay asa. So what I say. Even say yeah, we bisa be kra na so o bompa say prayer CD which mean 5 CDs 10 CDs 20 kwana boso mpaye everybody nyina so nya obisa dia. So what I say if you say sikani system it me sra when breaking news pa in here because mo frɛ ne dɔɔso mo frɛ TV line ne dɔɔso na OBTV it me count say obi ni de nyenka to mu say before say be count to mu no na kyerɛ say yenya more sponsors we say member be sponsor we say member be sponsor say yanya ne sane ye kasi ye jai e kana to mo amoso a eno na be ba so na afi no be boa 5 million 10 million 2 million 10 why na unya na wote wana wo fere ti ye pressure na fi so abra so ni wo utie eye Reverend Obinim ana chese obofo ba akopɛ angel kakrakapa Santimaya Angela otimitu ekopie mu ewo nyankopɔn ho na wosie yi o osinya de ana sɔre obeje offering lenso no se yade amokɔ na se o kyerɛkyerɛ mo na mudi ahia ni wie di a ene esika kakra bi se wo 10 cedi se wo 20 cedi eno no de wobetimi de abɔ na eno omagege na eno no wode betua eye electricity bill and water bill e wa son dem ho sanse se wokɔ na se wokɔ use eye bia obeye ohun yie na ehun behia nsuo enu ti se sika no wode beye sa neman e wo ho na no na obeto odwa na Ghana fon se papa we pa de na wo ka no se eye offering na wo gigye no e na wate so edi about 20 and 10 cedis and na say nya de awoji offering wo hok no mokra biem esan say we make point say nya de awasole ho ye bebo afore de a na ehun hia sa 10 ni 20 ye a wo ka ho asem yi kamya ya say na nkane no ne wogye no anu oden na ne wogye 1000 Ghana 20,000 na ne na ehun kro ne ma afole kase chenchirenche a obi timi krampo e ton ne ka e de bebo afole ne nei wa hwa hu sem enya dia enipa no woba wotimi mpo ufre 50 na 1 million kura woba enu nti chese watetu su se hu say Ghana fo bi se o Angela say na forbo no akwaye high sense ana kamia ya sese okopie mu na soro de anane afọbọ na akwaye high sense enu nti watete so de ama obi a wo frɛ domo ese wo mra na etiebe na bema eye papa yi ebete na forbo so de aba 10 ne 20 eye honorable Canadian Japan ne hu nsem wo de beto mountain so ni expose ya obe expose no enu na ama nipa nkwa asore ana sese ni nipa nankasa no wo nya sika ni bie no wo de akwa afore esanse enne awofo mampo ntimi mfo ma enkwa private school international schools ahodo ye yiwo mu nyina de akwa kogu government school a enam so ema aduane mpo ashorto na caterers yentimi ntuo moka no ma no aduane enu nti no chase ne asole kura nipa anko na nipa nso anko nso de a na wo betwa de ato ni TV so ne ato ni page so ema manfo ahwe ne social ne media so a anya na manfo akwaka se enje Obinim asole agu enje Obinim na asole abo enu nti na ne metiti so amamo ene momre na mometie ni low na mofa nkwobo bra high nyame asem no zeze ayefo ofos kanta kopie mu ewo eye enje Obinim asori
na enu na ebi nso se empress bisa papa ma yen se enkane no na 10-20 no woji a enye yi ana ena fei enu wehu so man no mu ayeden afei no wehu se sika ni ho enu nti no watete eya forebo no so anam wei eyade bi a ekoso ewo man Ghana mu sei asofo akukudam na wo mu develop eya strategies bi a wode ebe so na ebe kipu edom a ewo ma sori sane edom no enko esan se edom na ebeba sori ni hu hia won esen akra wo twe e de akwa eye Kristo no sa na e kame aye se enipa nkwanye ni de ye nwe hu na emom no se enipa no beba be hyen asondan no mu ho no ma na enipa ahu se nipa sumasi asori de enipa wom nipa sumasi de hwe ekwahwe du kwasi ada na se ne benada ne wuku ada enipa abondom pem akwa kopiem wo ho nya asam ketu eni obeye bia na se kwan obefa so a obekipu sa nipa no wasondem ho no mu a wonko ba bi foforo no ono nso ebeko say aye strategy ebi eton ne ma wase o magai ton ebi tesika ebi IMF Ghana ekwei asori ne bia hu se ene dokono ne nchinam obatan ntimi ntone ne benni obatan ntimi ni nakono de enu ntinu sika kakra ekura no ene aduane kakra bi no aye no ne ba no madi ene saade a ye use strategy foforo ne afan keep dom no ebi che sika de amane dom se won fan koye adwuma no matimi aba asole aba bebo afore ye o manya somdwie o matimi ahandan asofo ni bi krampo handan de ama asole ma o matena mu ebi nso to cars e de ama drivers e wo mu ayusuo wei na obi nso develop a strategy on so be keep ni dom say masa wo de bra na emom afore papa de nya de yenye afore ya wa sondem ho na nso mo nya afore na age 10-20 eno na ye dem papa kire ye mu 10-20 na no ye utility bills na chese church members say mo ba we de free enchire ya nton hwe mamu akwanchire ye de becha mo na emom no utility bills de ene mu betua eno ne 10-20 no ejilo Obinim sam wo de abeto mountains wo hu ne sen ye all the social media platform no so follow na like na share me din any Empress Ann emema nyina kechu ba kopɛ yɛbɛsia hia my God Nyanya yo dey. Milia omo bumi Wa mu na bu. Ibre na ye kwa sense so mtoma no omo santo omo bi fufuro ma boka hunu Omo dey adwuma di. omo dey dimi na so waso ode minia Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma o. asase Woni Saladin Company Limited. I want sasi e wo Ghana ha ba bia. Insase de wa to apete Ghana ha. And omo sasi e wo Jerusalem that is e be afienya. Sanso na akatapo e wo Pokwase. Sanso odumase nie dodowa e na dentra e ye kaswa. Asase no litigation free bro ni mesi entokwa bia ni ho. That get de won kra no say ukuta car. Now we pass us. I'm sure car no one. No one man car. oh you don't mean it some gas him the budget sase Oh, I don't know them. oh Milia Milia dey pacho mami come down one pacho mami come down this consultation that me Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location in our Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anda da wa na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di